Naar hotel. Bij het hotel. Naar hotel. Escucha e ripeti. Luister en herhaal. Escucha e ripeti. Tem kamer disponível? Heeft u kamers beschikbaar? Tem kamer disponível? Mi ha reservar kamer. Ik heb een kamer gereserveerd. Mi ha reservar kamer. Tem kamer privé? Heeft u privékamers? Tem kamer privé? Tem kamer para persona? Heeft u eenpersoonskamers? Tem kamer para persona? Tem kamer dubbel? Heeft u dubbele kamers? Tem kamer dubbel? Tem kamer para 3 personas? Heeft u driepersoonskamers? Tem kamer para 3 personas? Tem kamer com cama matrimonial? Heeft u kamers met tweepersoonsbedden? Tem kamer com cama matrimonial? Tem algo mais barata? Heeft u iets goedkopers? Tem algo mais barata? Tem kamer com cama para solteiro? Heeft u kamers met eenpersoonsbedden? Tem kamer com cama para solteiro? Não tem mais kamer. Er zijn geen kamers meer. Não tem mais kamer. Quanto para kamer? Wat kost een kamer? Quanto para kamer? Quanto para dia? Hoeveel per dag? Quanto para dia? Para quanto dia? Voor hoeveel dagen? Para quanto dia? Para quanto persona? Voor hoeveel personen? Para quanto persona? Tem acesso de internet? Is er toegang tot internet? Tem acesso de internet? Tem telefoon? Is er een telefoon? Tem telefoon? Tem televisão? Is er een televisie? Tem televisão? Tem banho? Is er een badkamer? Tem banho? Tem caja de seguridade? Is er een kluis? Tem caja de seguridade? Tem servete? Zijn er baddoeken? Tem servete? Tem algo mais limpo? Heeft u iets schoners? Tem algo mais limpo? Tem algo mais tranquilo? Heeft u iets rustigers? Tem algo mais tranquilo? A kamer tem banho? Is de kamer voorzien van een toilet? A kamer tem banho? A kamer também com panha de cama? Is de kamer voorzien van lakens? A kamer também com panha de cama? Mi provak a kamer prome? Mag ik de kamer eerst bezichtigen? Mi provak a kamer prome? Mi também queda 2 à noite. Ik ga 2 nachten blijven. Mi também queda 2 à noite. Nós também queda 2 à noite. Wij gaan 2 nachten blijven. Nós também queda 2 à noite. Vou por recomendar outro lugar? Kunt u een ander hotel aanraden? Vou por recomendar outro lugar? Desayuno está incluído? Is het ontbijt inbegrepen? Desayuno está incluído? Cena está incluído? Is het diner inbegrepen?
Cena ta incluir? Quanto tempo check-out? Hoe laat is de uitchecktijd? Quanto tempo check-out? Mi quer check-out. Ik wil graag uitchecken. Mi quer check-out. Vou por lantami, chetor? Kunt u mij om 7 uur wakker maken? Vou por lantami, chetor? Vou por lantanos, chetor? Kunt u ons om 7 uur wakker maken? Vou por lantanos, chetor? Mi quer kamer com vista riba la man. Ik wil een kamer met uitzicht op zee. Mi quer kamer com vista riba la man. Essa aqui tá a llave de kamer. Dit is de sleutel van de kamer. Essa aqui tá a llave de kamer. A kamer tá situada na piso 1. De kamer bevindt zich op de eerste verdieping. A kamer tá situada na piso 1. Final de les 8. Einde van les 8. Final de les 8.